Tapi masih ada orang di hati awak lagi, di hati langit do langit. Weh. Dia merasa hebat awak. Iya. Intinya lah. Setiap di dunia aku di hati langit pasti ada langit. Di hati hebat pasti lebih banyak orang yang lebih hebat. Iya, betul. Intinya Jam Marso pernah menjadi orang hebat awak. Iya. Lah. Welcome back lagi di cerita konten cabar cerita di belakang layar. Jadi hari Minggu, hari wajib syuting dan kita mau syuting bersama orang penting. Itu kita lokasinya tetap Unan karena itu yang paling aman kita. Tahu salah kalian kan kita. Living life every day, late at night, not okay. Namu ya. And I pray, all I need are some better days. Gendong lah. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get by and everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get it next grade. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes. Kita mulai drama kita ya. Change my mindset, meditate. It's pretty Kamu cool. kenapa, Bi? Nggak ada apa-apa. Here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need lantek di bola emang. some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust Dalam your gut, orang ni show kok. you what you want. Living life Awak dia boleh tagak tu bagus itu. late at night, not okay. All I want, Janji mendua. all I need, Ibu jam marah. all I need are some better days. All I want, and I pray, Moto hidup terlambat ya. better days. Living life every day, late at night, not okay. Iya. All I want, and I pray, Tunggu yang lain mati tu, barunya muncul enak. all I need are some better days. Tapi baku kosmos ibaratnya harusnya lemah baru kue. I believe in the Ya. better days. Itulah itu. Sekarat nyulung atau baru Ultraman. Ultraman kos. Kosmos tak ada Ultraman lo tuh. Namo ya nak. Intinya Ultraman. Tadi makan ke rice cooker. Harus cooker. Magic tuh yang harus cooker sana anak sama. Tapi bako Ultraman harus sekarat lo baru bisa ide gitu. Harus kuenya. Cek udah para ahli mah. Jadi terima kasih telah sampaikan nih informasi yang kami dapatkan sangat bagus. Di kita tutup aja cara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti kami lah tiba di lokasi Unan sampai kami syuting hari ange, alhamdulillah lah gitu, hari cerah gitu. Cerah. Jadi kami sangat intinya kalau untuk syuting ku sekitar dari jam 4:30 sampai jam 6 tuh cuacanya mantap loh gitu. Cahaya, lighting, perfect and it's my life bila gitu. Nah, jadi intinya kami akan berkolaborasi dengan Uday Z gitu. Menunggu Uday Z lo entah tiba. Mungkin Uday Z lagi di jalan gitu. Jadi intinya gitu. Tetap stay and cool. Bad. I know you told your friend you're not okay. Tell me what Ini kan mama melindas jalan, Beb. you never said you felt that Sudah terlalu lah apa lagu kan? Itu lagu tadi itu. Itu aneh lagu itu makna dalam tuh malah. But I've known you too long, it hurts to watch your Mas salah pos salah wai sat. as you fade away. Weh, ada dah. Selap ada dah. Fade away. Logo merah ya. Jadi gitu para penonton serinya. Kami merasa kalau misalkan setiap syuting di Sekoko kami merasa angek mana. Padahal di situ ada kipe angin cek doh. Tapi pokok deh duit tuh kipe angin cek doh. Tuh. Hah? Apa?
stay out of your way. I can see AC the tuh. way you look at me, I'm so Saya ingin AC dah itu betul loh. never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All that Oh, patilah. you'll never be the same. I don't really wanna Kalian tahu kepanjangan AC tak? Apa tuh? Aku sayang be okay, okay, okay. Aceh, aku sayang kamu. This way. Kamu tuh. Kalian tahu enggak panjang AC? Apa tuh? Ha, akhirnya setelah 2 minggu berpisah, akhirnya Bapak Sobok Jiko balik. Kau namanya putih malu ya guys. Kau tak boleh tiru dong. Iko kok walaupun Iko tumbuhan tapi ini berhak tuh hidup. Kok sarak siapa? Kok walaupun tumbuhan tapi berhak tuh hidup. If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Jadinya kalau misalkan kalian pengen tahu, ada beberapa alasan bahwa bukan awak sih, kami selalu gorengan dulu. Anjay. Pisang goreng. Pisang goreng. Jadinya ada beberapa alasan bahwa kami itu selalu konten di Unan. Yang pertama, kalau awak cilik view-nya tuh lumayan ancak gitu, indah gitu kan. Dan itu cak lai sesuai dengan yang selalu kami buatkan itu tentang anak sekolah sama anak kuliah yang tadi habis sama sobok di CHT gitu kan. Kalau dipikir bakok hatinya ya itulah pakai bawang atas orang bah ya. Dan itu cak lai dia gara-gara konten di sekolah gratis. Cara gitu dapat pencahayaan alami dari matahari itu itu senang gratis sampai ancak jo jadinya kan lumayan gitu kan. Tuh kok saya makan sekolah habis kok. Text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Send it right Ya. Jadi pada akhirnya kalau para penonton Mancalik itu kami setiap syuting itu kami tidak pernah punya skrip. Skripnya itu ada tapi di HP masing-masing. Dan di saat syuting mungkin orang mah macam kan sudah profesional kan dia. Jadinya sibuk juga abang seorang kah. Bang ojek Ojek dah jelek urang kok gini lama canggih dah. Lah apa je calik ke sampah gitu. Tak panik yang. Kami Prabowo dah ke rumah lah. Kalau ni Si Kami ada tiba mah. apa alamat otak mah bersih tak kajik. tapi berdua 37. Berdua. Lama tahu. Lama. Ada siapa? Baru. Kalau tu minta tadi dah. Berapa tadi? Jadi kini kok judul acaranya Bulan Mei Galau. Jadinya ada tak cerita-cerita sedih yang bakal diceritakan dari Uda Raffi kok. Jadi soalnya Kasih kau. Jadi soalnya mah kalau cerita apa tu, dia menyandar. Cerita tadi? Cerita galau dah. Galau tu kan kepanjangan kali lau. Hah? Nggak, maksudnya cerita sakit hati gitu dah. Hati. Ya. Awal alhamdulillah jiwa sakit selamanya, cuman sakit hati lu kan, sakit hati liver kan. Penyakit dalam nafsu Jadi berbahaya ya dah. berbahaya. Jadinya untuk menangkal penyakit liver kau apa cara dah? Banyak anak lah inti. Ya sakit tu anu tu. Bahaya maksudnya. Jadi sakit dompet menjerit gitu. Tapi bagi orang banyak anak tu banyak rezeki dah. Tapi itu benar. jadinya kalau misalkan anak tu lalai supaya ada rezeki, anak tu jual dah. Intinya tiba-tiba yang Enggak sih, cuman anak tu sekolah kan dan bisu anak tu mato rata-rata anak awak pegawai apa lah. Oh itu lah lumayan jauh rumah dah. Ya setidaknya nyo masalah piti je kan ya. Orang yang wawancara. Itu kan. Inti kalau ni banyak anak tu. Bacot. Nah inti kalau ni banyak anak tu, banyak anak tu
bayar dalam. Emang kayak iko lah. Masalahnya di zaman now kok. Nampak dompet di jalan tidak diambil dari pampangan tapi direkam loh. Aku endorse Oh, sinematik. Kok maksudnya tahan tanah ya? Sometimes I feel like all Coffee. is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. Pagiku cerahku. Calik kali. nyanyi. Pagiku cerah. Jajak boleh lah. Ya, pagiku cerah. Ku matahari bersinar. Ajar bu. Kalau saya nak mengke tika paut lah. Jadi mah cerita saya kan. Oh, pajanang duduk lah, tahu lah gaya patang. Mantap rabik baru, Pak. Iya, bersama lagi. Jadi hari ini kita syuting sama DZ, tapi DZ ada halangan jadi tidak bisa syuting. Mungkin kita sambung untuk besok. Kita besok sambung syutingnya, oke? Dan sekarang kita mau tetap ngonten dulu karena kita akan mengerjakan yang sebisa kita dan kita lanjut konten pelesetan. Aku tidak. Semua ya? Dia lanjutkan perjuanganku untuknya. Asik. Asik sama lo semua. Asik. Astagfirullah. Yo, welcome lagi. Aku lah hari kedua syuting. Kak Patang tuh ada intinya ada itulah. Jadi hari ini wak berdua saya gitu. Sama sanak wak gitu. Jadi kami berdua selalu, yang lain mungkin akan nyusul atau tiba ikut entahlah, intinya itu salah gitu. Karena yang Patang tuh ada syuting sama DZ dan kini DZ tiba gitu. Tak. Intinya tetap standby. Ucap biar dah. Jadi lah sekian lama menunggu kira DZ baru tiba gitu. Tiba ya dia. Ya. Patang bagus tidak tiba dah. Patang tapi ada halangan mah. Tambulan. Oh, di Tambulan lah Patang ya. Tidak produksi dia Tambulan Jawa awak Tambulan heran. Nah, selamat datang Bang Reza. Ya, ande. Dari mana Bang? Jauh sangat mah. Oh, dari mana tuh? Oh iya, nak jauh dia mah. Jauh dari Gunung Sari. Oh, Gunung Sari gitu. Kalau udah dari mana banyak yang nanya dari mana kok, Cek? Sari Gunung. Dari gunung. Ya. Oh, jadi dari Bang Reza dari Gunung Sari udah dari Gunung. Oh, dia tetap balik ya. Intinya kawat dari Pau gitu. Jadi rencananya video kata kini cuman masih ada yang kerajo gitu. Jadi kami masih menunggu. Jadi mau dikul syuting dah. Kalau nak hari hujan, anak orang mengadu hera. Kena orang malih. Dia malih terus ya nah. Balik kampus nak sama dia warah. Jangan malih dah. Bawa orang kuliah gua. Sejak lah po ini gua lalah balik ni era. Dek dah. Di mana syuting visual dah? Di Marawar sana lah. Oi. Tapi tunggu ada pitih tu. Masalahnya senang tu di sana tu elit memang wajarnya tak mahal senang tu. Tu memang perlu dicari pitih tu kan. Ya. Tunggulah konten berikutnya di Marawar ya. Tapi bila ada pitih. Tak, maksudnya ada PT itu wak konten di sini atau wak Bali yang sama Rawar dah? Jalai berang apa ko. Jalai berang Pak Mai ko. Pak Mai berang. Nyo banyak pitih mah. Oh iya. Yo, nyo senior awak lo kan. Mungkin. Ya. Mungkin tinggalnya dah awak kan. Awak sebagai engineer tuh iki sendirinya dah. Kan. Cuman mau yo senior. Kalau bisa ke Marawar ada pitih nak dorong. Tapi kalau lebih bisa dibungkus sih orang di rumah nak barah.
Itu je yang dia ada. Wah boleh tetal dua di rumah kan. Buku nasi goreng. Oh, ini Kami masuk ke lain. Iya. Kan nak barang nak. Iya. Nonton kami senang tahu. Iya. Kenalan banyak senama dah. Tinggal apa? Itu. Iya. Kakak Bang Ziko Basko. Iya. Kebetulan lah kenal Jawa mah. Bang Riki Arape. Alah bisa, lebih bisa nu ada. Masuk mana? Beko biasa nasi goreng sesama di rumah, le pagi sudah sesama le kan. Parkir salah. Tapi itu hanya canda di sana. Dan sebenarnya Marawa itu pantas harganya soalnya itu. Sebab desainnya tuh internasional, canggih, wajar. Jadi Marawa itu bila ada piti, masuklah. Pasti di sana merasakan kepuasan kenikmatan sendiri. Nyo mencari kepasan kok emang agak payah lah Memang agak payah. Iya. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend Jadi untuk sementara proses syuting harus ditekan gara-gara apa? Ada bos orang tapi pokoknya ada kabelnya lah lewat gitu kan. Nah itu cek lain. Jadi masalah kalau di balik pohon tuh itu tuh ada masih ada juga nomor turun kuil ya. Pakai helikopter. Kamu ngalai. Kamu ngalai. Tak tuh mikrofon dia. Jale mikrofon ke Iko kok sensitif mana kok Iko sampai 1 kilometer ke depan itu terdengar suara ringnya mah. CLD udah keluar G gue. Udah saya video ada. Lambuit dari dah. Rekam. Di bawah ni kan. Macam balik ni you. Macam balik ni. Yes. Masih record gak bisa dah. Jadi kami semua dah izat. Astagfirullah, betul Pak. Jadi kalau misalkan para penonton mencali tadi Santago itu tuh dah pau seorang kok. Sakarya apapun dah pau, sabaga apapun dah pau, masih ada dah izat lah. Yang lebih ateh pada dah pau. Tapi masih ada orang di atas awak lagi, di atas langit dah langit. Weh. Dia merasa hebat awak. Iya. Intinya lah. Setiap di dunia kau di atas langit pasti ada langit. Di atas hebat pasti lebih banyak orang yang lebih hebat. Iya, betul. Intinya dia merasa pernah menjadi orang hebat awak. Lah, mantap dah. Sekian dari kami. Alah sih kok. Alu tunggu alu. Itu walaupun separuh kilo bana, tapi yang penting menghibur. Itu perlulah. Itu hanya sebuah nama. Yang penting di sana terhibur walaupun separuh kilo nah. Tapi kalau nak terhibur di sana ada pasti kiloan. Nah, itu mah nak separuh kilo itu. Duit Ya duit itu mah. Rasa iya emang kami lagi lo je. Dah separuh dah. Jadi gini kok lah selesai dia untuk ambil video untuk segmen bukan segmen tapi konten yang kedua. Tadi lah selesai. Gini wak mulai untuk konten yang ketiga yaitu semacam acara talk show antara dari Supergilo sama orang-orang yang collab sama wak. Dan kebetulan gini yang collab sama wak itu adalah udah DayZ. Jadi wak bakalan talk show sama Raffi. Nak jaya tu juga berjat kuat. Lah. Kok guru tu. Jadi baca mengapun ni tadi dah. Dibayar je susu bendera. Susu bendera. Ya cool. Yakul. Jadi bendera. Jadi bendera lencap mana? Ndak long daerah itu. Tak ada kan susu bendera. Iya. Apa susu pakai tapi pakai bendera. Oh, ndek. Yang dipakai susu subsidi jangan dipakai. Lah. Jangan. Jadi aku lafaz di. Tinggal mau mana dia? Digompek tu mah. Kalau ya, mau ada. Berlapis si koko. Aku gompek baju tu ya. Aku mau ke saya. Ada itu gompek, ada 20 nane. Dia ya.
Dia kalau modali padi benar kau dia. Oh, Singa dia. dia. Kalau pokok singa sekali. Ah. Kau lagi yo ke mana kan ada dia tadi. Situ lah dia kan ada mak mana. Inyo kalau galak malis tadi dah. Dia nak tampang betul Korea. Rambut kencang. Alah. Kencang Tapi dia. samping Dia mohon dia. Ndak cancang orang itu sih. Mohon dia kau. Ha. Betul. Mohon kan dia.